Sveiki visi, kviečiu jūs antrai diskusijai. Šiandien mano vardas Nikodemas ir man labai malonu pristatyti jums mūsų šiandien svečią Luką Lisek Gabrielčič iš Slovenijos. Man tai ypač malonu kaip forumo bendradarbiui, kad mums pavyko šį kartą turėti daugiau vidurio Europos akcentų. Iš Slovenijos ir iš Slovakijos turėsim irgi, kad būtų jums ne taip komfortiškai ir galėtumėt sugebėti atskirti, ko šios dvi šalis yra skirtingos. Taigi dabar pradedam nuo Slovenijos. My name is Nikodem, and it's a big pleasure for me that we have in the forum more Central European aspects. This time we have two speakers from Slovenia and from Slovakia to make you less comfortable and do the efforts to split and understand what's the difference of these two countries. So this time we are starting from Slovenia, and it's a big pleasure for me to introduce you Luka Lisek Gabrielčič, historian and translation publicist from Slovenia. And his speech will be about liberal democracy after liberal hegemony. So, Luka, if you would like to say something before your speech, is the proper time now. Thank you very much, Nikodem. I would like to thank the organizers for inviting me. Yes, is it? I would like to thank the organizers for inviting me here. It's a great pleasure. It's a great pleasure, and I'm not saying this just for courtesy. Man tai didelis malonumas ir nesakau tai tik tai, kad jūs pamaloninti. I think I'm judging from the program and from what I've heard, it's a great event. Vertinant programą ir bendrai mano akimis tai yra tikrai labai geras renginys. It's also my first time to Lithuania, and I hope not the last one. Tai mano pirmas kartas Lietuvoje, bet tikiu, kad tai nėra paskutinis. It's also not only an honor, but I'm a little bit intimidated to have this speak after our previous speaker. Ir tai ne tik garbė, bet aš jaučiu susijaudinimą, kad aš dabar kalbėsiu po pirmosios pranešėjus. Her lecture was very touching, very thought-challenging, and also very grounded in personal experience. Kadangi šis pranešimas buvo ne tik jaudinantis, bet ir labai stipriai paremtas asmeninių pranešimų ir kaip tik pačiu laiku dabar. Mine will be a little bit more abstract, a little bit more detached, but I hope that you will engage and enjoy it nevertheless. Mano pranešimas bus labiau abstraktus ir labiau paplitęs lauke, bet tikiuosi, kad jūs irgi jį pajusite. There is a famous quote by the French author Chateaubriand when he wrote to a friend and wrote a very long letter, and at the beginning said, "I am sorry that the letter is so long, I did not have time for a shorter one." Čia yra žinoma viena slovėnų mąstytojo citata, kuris laiške pabaigoje jį užbaigė, kad aš turiu labai ilgą citatą, bet jinai bus trumpesnė. Aš ilgą laišką parašiau dėl to, kad neturiu laiko trumpam. Teisingai. And it's always like this, that sometimes cutting the text, deciding what will go out is the most difficult part. Visada tai yra klausimas, kaip padaryti ilgesnį tekstą trumpesnį, ką reikia išmesti, kad jisai būtų skaitomesnis. So there are many things that I wanted to say and I didn't. There are some lacunes in the arguments, there are some things that are missing, and I hope that you will spot them in the discussion and that we will have a critical engagement. Aš tikiuosi, kad jūs turėsite kritinį vertinimą to teksto, kai mes užbaigsim, nes aš kai ką turėjau sutrumpinti, kai ką suglaustinti, bet tikiuosi, kad jūs tai pamatysite ir sugebėsite tai per diskusiją panagrinėti. I would like to finish my introduction by thanking Nikodem and his magnificent linguistic skills that enable us that I will have present my text in Slovenian so that you can hear the language and you have the translation in Lithuanian. Ir pabaiga aš norėčiau padėkoti Nikodemui už jo kalbinius įgūdžius, kurie leidžia man skaityti šį tekstą sloveniškai ir jūs galėsite tai išgirsti. And I hope that you will excuse my Slovenian pronunciation. Nikodem's is better. Ir tikiuosi, kad jūs galėsit atleisti man mano slovėnų tarimą, kadangi Nikodemas galėtų galbūt geriau tai padaryti. Let us start.
Redko katero delo je bilo tako pogosto citirano in tako malo brano kot Fukuyamova knjiga Konec zgodovine in poslednji človek. Morda je zato krivo tudi dejstvo, da je bila objavljena v času, ko je naslovna dikcija Konec zgodovine že postala del splošne govorice v medijih, intelektualnih krogih in javnem diskurzu. Fukuyama je istoimenski esej objavil v revolucionarnem letu 1989, še pred padcem Berlinskega zidu. Ko je 3 leta kasneje svoje teze podrobneje razdelal v knjigi, je dikcija Konec zgodovine že zaslovela in zasenčila avtorjeve širše poante. Tako je ostalo do danes. O tem se lahko prepričamo, če pogledam, kako se Fukuyamovo delo navaja. Ob vsakem izmed dogodkov, ki so v zadnjih letih do temeljev pretresli svet, kot smo ga poznali po koncu hladne vojne ali celo od konca druge svetovne vojne, smo slišali: konec zgodovine, kaj pa še? Ali iluzija o koncu zgodovine je dokončno minula? Ali živimo v času po koncu zgodovine? Priznam, da sem zadnji opis kdaj pa kdaj uporabil tudi sam. A prav privlačnost rečenice, da živimo v času, ki je nasledil konec zgodovine, priča o temeljni zagati, zakaj ostaja Fukuyamova besedna zveza tako privlačna, čeprav je v zadnjih 30 letih tarča posmeha kot le redko katera druga. Za čas, v katerem živimo, nimamo imena. Slutimo, da smo še vedno dediči moderne, da morda živimo na njenih skrajnih razvojnih točkah. Tehnološki razvoj naglo napreduje, čeprav neenakomerno po različnih področjih. Zdi pa se nam, da je ideja napredka na družbenem in kulturnem področju popolnoma razvodenela. Zaradi vsega tega nas spremlja tesnoben občutek. Smo na skrajnem robu historičnega vesolja, ki se še naprej širi, ali je njegova ekspanzijska sila popustila? Ali smo morda na točki v redu časa, ko je nek red dosegel svoje skrajne meje in se začel počasi nezadržno sesedati vase? Vse te dileme pričajo, da so teme, ki jih je Francis Fukuyama koncizno artikuliral pred dobrimi 3 desetletji, danes nič manj aktualne kot na predvečer padca Berlinskega zidu. Francisa Fukuyamo so pogosto obtoževali liberalnega zmagoslavja. Ideja o koncu zgodovine naj bi simbolizirala liberalni hubris, ki je sledila letu 1989. A dovolj je odpreti njegovo knjigo, res dobesedno zgolj odpreti, da se nam razblini ideja o samovšečnem liberalnem optimizmu 90-ih, ki naj bi ga poosebljala. Prvo poglavje Fukuyamove knjige je posvečeno pesimizmu in se začenja z izjavo: reči smemo, da nas je 20. stoletje vse spremenilo v globoke historične pesimiste. Knjigo velja razumeti kot previdno in skeptično refleksijo, ki skuša ta pesimizem preseči. Pri tem poseže v prejšnje dolgo 19. stoletje, ki ga označi kot prav nasprotno stoletje optimizma. Eden od konceptov, ki se je uveljavil z razsvetljenstvom in razširil v 19. stoletju, je ideja univerzalne zgodovine, ki, tako Fukuyama, ni enciklopedični katalog vsega, kar je znano o človeštvu, ampak poskus najti smiseln vzorec v splošnem razvoju človeških družb na splošno. Potem, ko so milenaristična filozofija 19. in totalitarizmi 20. stoletja to idejo dobro diskreditirale, jo skuša Fukuyama znova obuditi, vendar s krepko dozo zgodovinske kritičnosti. Ves prvi del knjige je pravzaprav zgodovinski pregled ideje o univerzalni zgodovini in poskus njene umestitve v zahodno filozofsko tradicijo. Predstava o univerzalni zgodovini človeštva, ki doseže svoj konec, seveda izhaja iz linearne predstave o času, ki je uvedlo krščanstvo in prelomilo z antičnimi predstavami o krožni zgodovini. Fukuyama povsem pravilno najde šele v razsvetljenstvu vire za sodobno pojmovanje univerzalne zgodovine. Ideja o koncu zgodovine pa, vsaj v njenem sodobnem pomenu, ne kot eshatološke dopolnitve zemeljskega časa, ki jo vodi transcendentalna previdnost, temveč kot kulminacija inherentnega procesa razvoja skozi protoslovja, ima svoje očetovstvo seveda pri Heglu. Čeprav obrise takega pojmovanja zgodovine, ki se razvija skozi različne faze, v katerih se gospodarstvo, politika in družba povezani v logično, časovno omejeno celoto, najdemo že pri številnih razsvetljenskih avtorjih, začenši z Giambattistom Vicom. Celotno Fukuyamovo razmišljanje na to poteka v senci Heglovega pojmovanja. Fukuyama ima Hegla za osrednjega zahodnega misleca o zgodovini. Tudi v Marxu vidi predvsem učence, nadaljevalca Heglove filozofije. Zanimivo je, da podobno meni tudi eden Fukuyamovih ostrejših kritikov, Slovenec Slavoj Žižek. Marx je Heglovo spekulativno teorijo prinesel na študijo razrednih odnosov, struktura je, tako Fukuyama, ostala enaka. Spremenila se je seveda ideja o tem, katera družbena oblika predstavlja konec zgodovine. Za Marksa je to seveda socialistična družba, z njo se bo končala
zgodovina razrednega boja, ki se je začela ob sami zori človeštva s pojavo delitvijo dela in so poganjala notranja protislovja, in začela se bo prava zgodovina človeštva. Za Fukuyamo je Marxova teorija zadnji veliki poskus univerzalne zgodovine. V pesimističnem 20. stoletju, kot pravi, so sledile razne filozofije zgodovine, od Spenglera, Tonbija, ki so pravzaprav skušale obuditi ciklično predstavo o zgodovini. Zadnje indijansko poletje ideje o univerzalni zgodovini je bila tako imenovana modernizacijska teorija. Tako kot je Marx zapisal, da je družba, ki je industrijsko bolj razvita, zgolj kaže industrijsko manj razviti držav njeno prihodnost, tako je modernizacijska teorija v razvoju zahodnih družb videla matrico za univerzalni razvoj človeštva. Zato je od 60. zlasti pa 70. let dalje podlegla kritikom, ki so ji očitali etnocentrizem. Ideja, da je Zahod prihodnost nezahodnih družb, je rasistična, saj zgolj povzdiguje en kulturni in civilizacijski model na druge. Dovolj je pomisliti na sedanje stanje razprave v ZDA in ostalih anglosaških družbah, da se znebimo predstave o Fukuyamevem delu kot naivni apologiji, ki nima nič povedati o naši sodobnosti. Iz strani v stran beremo o problemih, ki so definitivno še vedno naši, morda še bolj kot v času, ko je bila knjižnica izdana. Izmed vseh mislecev, ki jih Fukuyama obravnava v svojem zgodovinskem pregledu, je za nadaljnji razvoj njegovih refleksij najbolj ključen Aleksandr Kožev. Kožev in njegova indosokratska misel bi terjala posebno predavanje. Kožev je bil ruski emigrant, ki je od konca 30. let v Parizu dosegel veliko slavo v intelektualnih krogih. Celo generacijo francoskih mislecev je naučil novega razumevanja Hegelove filozofije v izrazito historističnem ključu. In ne le francoskih. Tik pred drugo svetovno vojno so njegova predavanja obiskovali številni srednjeevropski izobraženci, ki so se znašli v pariškem izgnanstvu. Dovolj omeniti Hannah Arendt in Lea Straussa. Fukuyama je pravilno upozoril, da je bila kontekst Koževovih izvajanj na koncu zgodovine 60. leta, ko se je prosperiteta Zahoda res zdela na vrhuncu. Podoba družb, v kateri ni več temeljnih konfliktov niti velikih ciljev in v kateri se ljudje zato lahko posvetijo zgolj ekonomiji, se je Koževu zdela kristalizacija ideje o koncu zgodovine kot poslednji fazi univerzalnega človeškega razvoja. Po propadu stalinizma, ki mu je, kot je danes jasno iz odkritih dokumentov, Kožev služi kot tajni agent, je Kožev v Evropi 60. let že videl dokončanje dialektičnega procesa človeške zgodovine. Kot nekakšen eksistencialistični hegeljanec je Kožev nazadnje storil, kar je pridigal. Zapustil je briljantno intelektualno kariero in postal visok birokrat v revajoči se evropski skupnosti. Sledil je svoji filozofiji in se poosebil z duhom časa. Fukuyamov briljantni uvid je bil, da je leta 1989, ko je bila razgradnja realnega socializma že v polnem teku, a je berlinski zid še stal in je bil vsaj v Pragi, Bukarešti in Sofiji, če že ne v Varšavi in Budimpešti, le redko kdo upal napovedati sesutje režima, spoznal, kako aktualna je bila misel tega že napol pozabljenega intelektualca. Leta 1989 se je zdelo, da je Koževova ideja o zahodni modernosti, predvsem in ne pozabimo evropski modernosti kot zaključku univerzalne zgodovine, dosegla svojo aktualizacijo. Vprašanje, na katerega bomo skušali odgovoriti danes je, do katere mere lahko rečemo, da Fukuyamov uvid še vedno drži? Preden skušamo odgovoriti na to vprašanje, se za trenutek vrnimo k ideji univerzalne zgodovine, saj ima na njeni podlagi ideja o koncu zgodovine svoj smisel. Fukuyama je ugotavljal, da je globoki pesimizem 20. stoletja vrgel slabo luč na idejo o univerzalni zgodovini. Ideja nezadržnega toka zgodovine z velikim Z-jem, ki opravičuje neskončne zločine, o katerih veste v Litvi še veliko več od večine Evropejcev, je delegitimirala vsako teleološko predstavo o zgodovinskem razvoju. In res, kako ključna je bila predstava od zgodovini z veliko začetnico za totalitarno misel, so pisali mnogi zgodni kritiki totalitarizma, pred njimi Hannah Arendt in vaš litovski rojak, sicer poljskega jezika, Česlav Miloš. Fukuyama se je zavedal, da je zaradi totalitarne izkušnje teleološka predstava o zgodovinskem razvoju izgubila svojo privlačnost in da je bila tarča večine kritikov totalitarizmu, upravičena tarča, če vprašate mene. Vendar je kljub temu vztrajal pri tej predstavi, saj je imel za edino resno alternativo pred borisi popolnim razkojem historične zavesti, borisi z drsom nazaj v ideje o ciklični zgodovini. Navajam. Če se zgodovina nikoli ne sme ponoviti, mora obstajati konstanten in enoten mehanizem ali niz zgodovinskih prvotnih vzrokov, ki narekujejo evolucijo v določeno smer in ki na nek način v sedanjosti ohranjajo spomin na pretekla obdobja.
Ciklični ali naključni pogledi na zgodovino ne izključujejo možnosti družbenih sprememb in omejenih zakonitosti v razvoju, vendar ne zahtevajo enotnega vira zgodovinskih vzrokov. Vključevati morajo tudi proces degeneracije, s katerim se zavest o preteklih dosežkih popolnoma izbriše. Brez možnosti popolnega zgodovinskega pozabljanja bi vsak naslednji cikel, če tudi le v majhni meri, gradil na izkušnji prejšnjih. Na podlagi teh premislekov je se Fukuyamova knjiga dejansko prevesi v tisti del, ki precej ustreza klišejski predstavi o njeni vsebini. Fukuyama afirmira, sicer z vrsto rezerv in kritičnih opomb, Koževovo idejo o liberalni demokraciji kot kulminaciji univerzalne zgodovine človeštva. To seveda ne pomeni, da liberalna demokracija ne bo imela izzivalcev, niti da ne bo nazadovala ali šla skozi globoke krize. Pomeni pa, da nobena druga oblika vladavine ne bo prevzela njenega mesta. Možnost, da bi liberalna demokracija posledično postala le partikularna oblika vladavine v enem samem delu sveta, da bi se torej ideja univerzalne zgodovine zaključila v fragmentaciji in partikularizmu, je torej inherentna Fukuyamovi misli sami. Kot veste, je to žogico kasneje pobral Samuel Huntington in ta scenarij razdelal v svoji tezi o spopadu civilizacij. Huntingtonova teza je bila zelo privlačna v prvem desetletju 21. stoletja, ko se je zdelo, da je dobila potrditev z vzponom militantnega islamizma, vse očitnejšem odmiku Rusije od zahodnih modelov in stabilizacijo Kitajske z njenim avtoritarnim sistemom v enem najbolj uspešnih kapitalističnih držav na svetu. Teze o alternativnih modernosti, ki so se razcvetele na začetku novega stoletja, prelomno delo glede tega je bilo Multiple Modernities Shmuela Eisenstadta, objavljeno kako primerno leta 2000, so se odzvali na to realnost in obenem usmerjale razpravo o njej. Torej, čeprav je postalo vse bolj verjetno, da liberalna demokracija ni telos, kateremu bi usmerjeno vse človeštvo, pa je Fukuyamova ocena, da se noben drug sistem ni uspel uveljaviti kot resna alternativa njeni ambiciji po univerzalni veljavi, še vedno drži. Še več, mislim, da se je potrdila še ena druga osrednja Fukuyamova poanta. V svoji filozofiji zgodovine je Fukuyama skiciral trajektorijo dveh tendenc. Po eni strani razvoj znanosti, ki jo po njegovem poganja želja, torej slast po blagostanju in ugodju, ki prav v moderni znanosti prvič dobi svojo stabilno formulo, druga pa je težnja po priznanju, v skladu z vplivno teorijo, ki je nekaj let predtem razdelal kanadski filozof, izvorno prav tako hegelijanec Charles Taylor. Obe univerzalni človeški težnji, po Fukuyami, konvergirata v liberalni demokraciji. Teza, da je liberalna demokracija politični sistem, ki je izmed vseh najbolj usklajen s potrebami znanstvenega razvoja, je konec 80. let in na začetku 90. let zvenela bistveno bolj verodostojno kot leta 2025. Danes mnogi gledajo na Kitajsko, deželo, ki za razliko od drugih avtoritarnih sistemov, ki skoraj popolnoma imuna na skomine liberalne demokracije in v njej vidijo senco, ki jo prihodnost že meče na sedanjost. Dovolj je spomniti na fascinacijo, ki jo kitajski model vzbuja pri mnogih neoreakcionarnih mislecih, ki veljajo za ideologe Trumpovega gibanja. Kako napreden in vzdržen je v resnici kitajski znanstveni razvoj, bo pokazal čas. Pandemija covida bi lahko služila kot njegov Černobil, a se zdi, da zaenkrat ni skrhala njegovega ugleda. Tehnološki razvoj Kitajske je resnično osupljiv. A tu se je znova vredno vrniti k avtorju Konca zgodovine, ki je vztrajal, da je za stabilnost liberalne demokracije in njeno pretenzijo po univerzalnosti ključno ravnovesje med znanostjo in tem, za kar je Fukuyama uporabil starogrški pojem timos. Ta se nanaša na kompleksno notranjo silo, ki je sicer povezana z željo po priznanju, a pomeni še veliko več od tega. Strast, pogum, sposobnost za močno čustva, kot sta jeza in pravična ogorčenost, prizadevanje za dostojno življenje. Timos je pri starih Grkih veljal za temeljno sestavino psihe. Postavljali so ga v napetost tako z razumom kot s poželenjem in nasploh ga imeli za eno od bistvenih elementov političnega delovanja. Timos je bil ključen za sposobnost junaških in nesebičnih dejanj. Lahko pa se kaže tudi kot destruktivna silnica. V novoveški evropski književnosti je verjetno delo, ki je, čeprav na romantično-ironičen način, najbolje prikazalo ta negativni in destruktivni vidik Timosa, Kleistov Michael Kohlhaas, zgodba o trgovcu s konji, ki se zaradi manjše krivice spusti v dolgotrajen in uničujoč pohod za pravico, ki nazadnje povzroči neprimerno več gorja od izvorne arbitrarnosti. Kleistovo dramo, objavljeno leta 1810, lahko razumemo kot trpko kritje pravičniškega zanosa, ki je botroval francoski revoluciji.
Lahko pa jo razumemo tudi kot dvoumen slavospev, neukrotljivi želji po pravici. Mislim, da je imel prav na tej točki Fukuyama najbolj prav. Čeprav smemo danes brez posebnih zadržkov reči, da je liberalna demokracija v krizi, pa je teza, da gre za edini moderni sistem, ki zmore timos, to nezadržno strast po pripoznanju, svobodi, pravici, dostojanstvu, kanalizirati v svoj institucionalni ustroj in ga narediti za vir lastne stabilnosti. Če se Fukuyama, vsaj kar se njegovega najbolj znanega dela tiče, pogosto očita preveč samozavestni in samovšečni triumfalizem, pa ne moremo nič takega očitati liberalnim režimom našega časa. Njihov vzpon se pogosto navaja kot protiargument tezi, da je liberalna demokracija zadnja beseda univerzalne zgodovine. Že pozornejši pogled na njihovo retoriko nam razkrije globoko, včasih še skoraj otroško negotovost. Seveda, v diskurzu kakšnega Putina ali Orbana je nedvomno zaznati predstavo, da grejo njihovi režimi v pravo smer, da je zgodovina na njihovi strani. Torej, presune nas lahko že derivativnost njihovega diskurza. Skoraj v celoti sloni na predponi proti. Je protiliberalen, protizahoden in tako dalje. Njegov celoten zanos sloni na reakciji do drugega, v ruskem primeru do zlobnega zahoda, s katerim se istočasno neprestano primerja. Teh liberalnih režimov si ni mogoče zamišljati brez neprestanega mimetičnega tekmovanja, ki nujno predpostavlja obstoj močnejšega in nevarnejšega drugega, proti kateremu je usmerjen tako rekoč odporniški patost. Velik del šarma, ki ga ruska propaganda uživa v državah tretjega sveta, izhaja iz te spretne manipulacije občutka užaljene nezadostnosti. Tu smo zelo daleč od zavesti o novem redu, ki je prevevala uradni diskurs Mussolinijevega režima, v katerem sicer ni manjkalo občutka manjvrednosti. Težko bomo našli vero o izgradnji povsem novega reda, kakršen je zaznamovala fašizem ali komunizem zgodnjega 20. stoletja. V resnici nobeden od liberalnih sistemov, ki so se uveljavili v zadnjih desetletjih, niti ne pretendira k univerzalni veljavi. Temu se še najbolj približajo razni islamistični režimi, ki se predstavljajo kot alternativa primerna za celoten islamski svet. Noben drugi liberalni režim nima primerno močne ideološke projekcije navzven. Vsaj ruski režim to pomanjkanje privlačnosti nadomešča in sicer kar uspešno, žal, z notranjo subverzijo liberalnih demokracij. Torej to tudi pomeni na nek način priznanje osnovne pravilnosti Fukuyamove teze. Liberalne demokracije lahko doživijo razkroje, celo smrt, kot sta pred 7 leti opozorila Levitsky in Ziblatt v znameniti knjigi How Democracies Die. A danes jim le redko kdo samozavestno in prepričljivo žuga, da jih bo pokopal, kot se je hvalil Hruščov leta 1956. V tem smislu še vedno živimo v koncu zgodovine. Tudi tisti, ki zavračajo takšno dikcijo, pogosto razmišljajo v podobni smeri. Izvrstna knjiga zgodovinarja Christophera Clarka o revolucionarnem letu 1848-49, ki je šla pred 2 letoma, lepo ponazori to predstavo. V zaključku svojega monumentalnega dela se Clark izrecno poigrava s usporednicami z današnjostjo in ugotavlja, da je svet revolucionarnega leta 1848 v precejšnji meri še vedno naš svet. To nas vrne k pogosto povsem spregledani poanti Fukuyamove teze. Če je imel Hegel vselej prav in se je dialektični proces zgodovinskega razvoja res iztekel liberalizem, potem v koncu zgodovine ne živimo le od leta 1989 dalje, temveč vse od uveljavitve liberalno-demokratskih sistemov v 19. stoletju. Komunizem tako ni dosegel niti ravni antiteze, ki bi na to spodbudila nastanek neke nove sinteze. Je le neuspešen poskus bega iz konca zgodovine. Podobno lahko rečemo za fašizem in vse tragedije in vojne 20. stoletja. Ako to pomislimo, se nam teza o koncu zgodovine zdi mnogo bolj trpka, nelagodna in pravzaprav strašljiva od njene običajne interpretacije. Vendar nam to lahko vzbuja tudi določen optimizem. Ko danes opazujemo krizo liberalne demokracije, lahko najdemo precedens v preteklosti. V 30 letih, ko so ti sistemi prvič zašli v globoko krizo, je bilo nemogoče iti po kakršenkoli zares koristne precedense v zgodovino. Najbolj briljantni analitiki medvojne krize, kakršen je bil francoski zgodovinar in filozof Elia Lévy, so sicer poskušali razumeti vzpon fašizma in bolševizma s pomočjo zgodovinskih precedensov, rezultati so bili dvomljivi. Preteklost se je izkazala kot zelo slaba vodnica pri razumevanju sodobnih fenomenov. Tudi to je bilo tudi izhodišče Hannah Arendt pri njeni teoriji totalitarizma. Odkar je preteklost prenehala metati luč na sedanjost, je treba sodobnost misliti brez opremljalo. Tu smo danes v bistveno boljšem položaju.
Večina od fenomenov, ki smo jih priča dan danes, imajo svoje zgodovinske precedense, ki nam bistveno pomagajo pri politični analizi, kakor tudi pri moralni sodbi. Čemur smo danes priča, namreč sploh ni toliko kriza liberalne demokracije kot take. Seveda, nedvomno imamo opraviti z resno krizo demokracije. O tem, da nimo redno in poglobljeno razpravlja rusko-britanski filozof Vlad Veksler, ki ga toplo priporočam, tudi njegove analize Putinovega režima so med boljšimi. Toda bolj kot o notranje politični krizi liberalnih demokracij je pomembna kriza svetovne liberalne hegemonije. Za naslednjo namreč ne gre računati, da bo minila. In če je njen zato neizbežen, kar je čisto verjetno, je glavno vprašanje, kako ohraniti liberalno demokracijo v svetu, ki ima vladajo druga načela. Ali, kot je čisto mogoče na srednji rok, v anarhičnem svetu, ki mu ne vladajo nobena načela. Kakršenkoli bo že odgovor na to dilemo, mislim, da ne bo šlo brez zavesti, da morajo biti liberalne demokracije preprosto boljše, da so poklicane k višjim standardom, tako v notranji kot v zunanji politiki. In simptom krize današnjih liberalnih demokracij je prav razširjanje prepričanja, da smemo biti enako slabi kot ostali. Torej, ko govorimo o krizi liberalnih demokracij, ne smemo spregledati dejstva, da so avtoritarni sistemi v še hujši krizi. Z izjemo Kitajske in redkih drugih azijskih dežel je njihova kriza pravzaprav permanentna. Iz nje se vse bolj rešujejo z zunanjimi vojaškimi avanturami, kot je tista v Ukrajini. In tudi Kitajska, ki sem jo v nastopu večkrat previdno omenil kot izjemo, lahko na globalni ravni širi svoj vpliv le tako, da se naslanja na elite v posameznih državah, ki hočejo bodisi posnemati njen model razvoja, oziroma, veliko pogosteje, v njej preprosto dobiti zaslombo za svoje avtokratske in kleptokratske prakse. To pa pomeni, da bolj ko se bo njen vpliv na globalni ravni širil, bolj bo rojevo nacionalistično reakcijo, kakršno je plastično opisal Christopher Clark v svoji revoluciji leta 1848, v kateri je šlo domoljublje, včasih tudi v zelo virulentnih oblikah, v roko roki z afirmacijo liberalne ureditve. To dinamiko smo nazadnje že videli v Hongkongu. Tam je krčevit odpor prebivalstva sicer bil zatrd za skrajno rabo represivnih ukrepov. A takšen scenarij, to je scenarij, ki ga bo kitajski režim zelo težko repliciral v bolj oddaljenih deželah. Danes je težje kot kadarkoli prej v zgodovini verjeti v zaton ideje in drža, ki jo povzema poem Timosa. Naj še toliko, tudi sedeč Fukuyami, slišimo govoriti o duševnosti poslednjega človeka, o dekadenci zahodne kulture, o izgubi smisla in neskončnem dolgčasu, ki preveva zahodne postmoderne družbe. Na hiter pregled dogajanja na Zahodu in po svetu pokaže, kako zelo je ta diskurs oddaljen od resnice. Povsod tam, kjer je liberalna demokracija ogrožena. Povsod tam. Še zlasti, ko je ta ogroženost povezana z erozijo nacionalne suverenosti, kot v Ukrajini, Gruziji, Moldaviji in še kje, vidimo množična gibanja za njeno obrambo. Res je, sicer, da smo istočasno priča tudi pasivizaciji zlasti mladih ljudi s strani novih tehnologij. Torej vse kaže, da je aktivizacija močnejši trend. Kar zaznamuje našo dobo, je velikanska politizacija na vseh ravneh. In večji del te politizacije govori jezik in sledi praksam liberalne demokracije. To seboj prinaša marsikaj neprijetnega. Samozagledani radikalizem Mihaela Kohlhaasa, ki bo zaradi nekaj zaplenjenih konjev pripravljen zrušiti celoten družbeni mir, je še vedno fenomen našega časa. Tudi ta nebrzdani in pogosto destruktivni pravičniški zanos, kakršnega denimo vidimo v študentskem radikalizmu na ameriških koledžih ali raznih populističnih gibanjem šire po Evropi, nam priča o moči Timosa kot silnice v sodobnih družbah. In dokler bo ta ostal ena od gonilnih sil družbenega in političnega življenja, je težko verjeti, da bo katerikoli režim uspel uničiti liberalno demokracijo. Kakorkoli se bo današnja kriza iztekla, verjamem, da se bo nova sinteza oblikovala znotraj parametrov liberalne demokracije. Kot priča za potrditev tega svojega prepričanja bi rad poklical italijanskega komediografa in Nobelovega nagrajenca Darija Foja. Foy je v zadnjih letih svojega življenja, na vrhuncu Berlusconijeve moči v Italiji, nastopil s skečem, v katerem se je pretvarjal, da navaja citate iz Machiavellejevega Vladarja. Svoj nastop je utemeljil na oceni, ki je precej razširjena v italijanski kulturi, odkar je sredi 19. stoletja zgodovinar književnosti Francesco de Sanctis povzdignil Machiavellija v največjega literata italijanske pozne renesanse. Naj bo jasno, je poučil Foy svoje poslušalce. Nasveti, ki jih je tajnik Firenške republike namenil vladarju, v resnici niso naslovljeni nanj, temveč na celotno prebivalstvo. Machiavelli se le pretvarja, da govori svojemu gospodarju, v resnici pa želi opozoriti vsakega državljana, kako deluje in kakšne trike uporablja stroj moči. Tu nas ne zanima pravilnost,
te Foyeve ocene, temveč virtuoznost, s katero uspe na njeni podlagi, oponašajoč Machiavellijev slog in dikcijo, povzeti poanto, ki je v resnici precej blizu Machiavelliyevim dejanskim izvajanjem. Imej v misli, Gospod, da moraš, ko osvojiš neko mesto in neko ozemlje, nemudoma raziskati, kakšne vladavine je bilo vajeno njegovo ljudstvo, preden si ga podjarmil. Če ugotoviš, da to ljudstvo ni navajeno sodelovati v skupni vladi, ne ve ničesar o svoji naravni pravici, da sodeluje pri vodenju mesta, ohrani ga takšnega, kot si ga našel. Za Božjo voljo ne podaljuj novim podložnikom nobenih privilegijev, ki jih niso vajeni uživati. Če bi jim jih podelil, ne bi nikoli razumeli razloga za tvojo velikodušnost. Mi postali zelo sumničavi. Če pa nasprotno, potem, ko si podjarmil mesto in njegovo ozemlje, ugotoviš, da je prebivalstvo, ki tam živi, od nekdaj navajeno, da si vlada samo, z lastnimi zakoni, ki jih je svobodno sprejelo, župani, načelniki in uradniki, izvoljenimi z običajnimi demokratičnimi postopki, nikar ne poskušaj za vsako ceno vladati tem ljudem. Pojdi dalje, daleč proč od tega prebivalstva, sicer ti bo to prineslo hudo, zelo hudo škodo. Če pa boš razumel in vsem modrim nasvetom navkljub hotel za vsako ceno obvladati to mesto in ozemlje, bo edina rešitev, da uničiš, ubijaš vsakega moškega in vsako žensko znotraj mestnih zidov. Ubij tudi otroke, ne da bi se ustavljal pred solzami dojenčkov. Ubij tudi še nerojene, ki se nahajajo v materinem trebuhu, saj je okus svobode že prevzema njihove majhne glavice. In brž, ko bodo ugledali luč sveta, že bodo čutili nezadržno strast po svobodi, ki je tako močna, da se bodo vedno, v vsakem trenutku, v divjih nemiri dvignili proti tebi, da bi si ponovno izpriborili svobodo. Pri tem bodo ustrajali za vsako ceno in proti vsaki razumni meri. Si razumel? Hvala. Hvala, Luka. Ačiū. I believe it was interesting for you to listen in Slovenian language, how it sounds. Tikiu, kad jums buvo įdomu pasiklausyti, kaip As I said, skamba Nikodem slovėnų has a kalba. better pronunciation than I do. My first question to you, Luca, using my role of moderator is, I start maybe from the digression. So recently I was in Nova Gorica, as you know, on the festival. The Capital of Culture 2025, for those who don't know. Aš pradėsiu mano klausimą truputėlį iš toliau, Luka, aš prieš daugiau kaip savaitės buvau Nova Gorica, kuri dabar yra Europos kultūros sostinė kartu su Italijos miestu Gorica, kuris yra anapus sienų ir Luka yra būtent iš to miesto Nova Gorica. And I was asking there about my experience and with communism during this festival. Ir manęs paklausė apie mano patirtį ir nuomonę apie komunizmą. And my answer was, which communism do you mean? Ir mano atsakymas buvo, kurį komunizmą jūs turite omeny? Because I don't believe that one definition of communism exists. As it will be very different experience with communism in the Soviet Union, very different in Romania, Ceausescu times, very different in Enver Hoxha, Albania, and very different in Tito, Yugoslavia, and also Socialist Poland. Kadangi mano nuomonė vienos bendros savokos, kuri tiksliai apibūdinto komunizmo nėra, ir labai skirtinga komunizmo patirtis būtų Ceausescu Rumunijoje, Enver Hoxha Albanijoje, Sovietų Sąjungoje, socializmo laikų Lenkijos ir Tito laikų Jugoslavijos. And when we are discussing such things, what you described also in your text about the end of the history, we very often refer to the fall of communism in Europe. Sure. Ir mes labai dažnai, kai kalbame apie tokius dalykus kaip tekste paliesta Europos pabaiga, mes labai dažnai kalbame apie komunizmo žlugimą Europoje. And we understand this as a one common experience which unites us and which may make us distinct from the Westerners. We are on the communist side and you are on the West side. Ir mes tai suprantame kaip vieną bendrą patirtį, kuri mūsų vienyje tarsi mūsų iš vienos pusės, išgyvenusios komunizmą ir vakariečius kitoj pusėje. I think it was Slavenka Drakulić in his book about how we survived the communism. And laughed. Yes. And even laughed. Yes. Dauguma iš jūsų galbūt žino Slavenkos Drakulić knygą, kuri yra tokių irgi savotiškų pavadinimų, kaip mes išgyvename komunizmą ir mums netgi tai patiko. So my question to you, does it really, from your opinion, as the person who also remember Yugoslavia,
Does it make any sense to make such common bound of the communism in Yugoslavia and of the rest? Ir mano klausimas Lukai būtų, ar iš tikrųjų tai yra prasminga tokie apibendrinimai, ar jo patirtis, Lukos patirtis Jugoslavijoje gali jam leisti apibendrinti kažkaip tą komunizmo patirtį kitur. Thank you for starting with difficult questions. Ačiū. Pradedant gerais klausimais. 6 years ago, on the anniversary of the fall of the Berlin Wall, we published with my colleague Ferenc Latso, a Hungarian historian based in Netherlands, volume called Legacy of Division, about how much of this legacy of Cold War separation of Europe has remained in place. Prieš 6 metus su mano vengrų istoriku kolega Ferenc Latso mes išleidome publikaciją, kuri būtent kalba apie tą bendrą palikimą po Berlyno sienos žlugimo, kiek iš tikrųjų to bendro palikimo yra. And in the Slovenian version of this book, there is also an English version, which I recommend. Yra dvi versijos, yra slovėnų ir anglų, ir aš rekomenduoju jums irgi tą knygą. Yes, and in the Slovenian version, I wrote an introduction when I tackled exactly what you answered. Įžangai slovėnų vertimai, slovėnų knygai, aš būtent parašiau įžangą, kuri kalba apie tai, apie ką buvau paklaustas. It's so in Yugoslavia, in the countries of former Yugoslavia, there is a very strong Sonderweg discourse that Yugoslavia was something separate and different. Buvusios Jugoslavijos šalyse mes turime labai stiprų tokią Sonderweg tipo diskursą, kad Jugoslavija buvo kažkas skirtingo nuo viso kito. And I see so there is of course truth in this discourse, I will not deny it. Ir iš tiesų tas diskursas yra teisingas, aš jo nepaneigsiu. But we find this discourse, for example, for me it's easy to notice also in regards to fascism. This is a very strong discourse in Spain, which stresses the difference of Franco's regime from other fascist regimes. This is also a very strong discourse in Italy, which there is a strong stress how fascism was different from Nazism. And I think in every other peripheral country that experienced some sort of fascism. Ir man tai irgi primena diskusiją apie fašizmo esmę, kaip skirtingai diskutuojama apie fašizmo esmę Franko laikais Ispanijoje, apie Musolinį fašizmą Italijoje, aš irgi tai jaučiu, ir galbūt irgi apie fašizmą Slovakijoje mes galėtume kalbėti skirtingai. This is politically motivated. Ir čia aišku yra politiškai motyvuojama. And of course also, as you noted or suggested, it's motivated with different personal histories. Bet taip pat tai yra motyvuojama į skirtingą asmeninį patirtimą. However, every system, whenever we talk about an ideal type, whenever we talk about liberal democracy, communism, fascism, absolute monarchy, Middle Ages, feudal systems, when we looked at the details, we see an enormous variety of different instantiations, right? Kalbant apie bet kokią sistemą, ar tai būtų komunizmas, fašizmas, liberalioji demokratija, absoliuti monarchija, viduramžiai, tai visada turėsime tam tikrą įvairovę tarp jų. And I compared this with languages and dialects. Ir aš dažnai lyginu tai su kalbomis ir dialektais. I think that the communist systems, which all derive from the Bolshevik Revolution of 1917, all of them. Ir aš manau, kad kalbant apie komunizmo sistemą, kuri bet kokiu atveju grindžiama yra bolševikų revoliucija. Are a common language which has different dialects. Yra tam tikra bendra kalba turinti skirtingų dialektų. And in linguistics, in Saussure, there is this idea of isoglossis, no? Ir lingvistikoje mes turime idėją apie izoliuotas kalbas. So there are some isoglosses that encompasses all of the parts of the whole, but there are very few. Ir mes turime kaip ir izoliuotas kalbas ir turime, kur turi link bendro kamieno. So for example, Yugoslavia was particular, but except the fact that the citizen could travel relatively freely abroad, nothing was unique. Ir Jugoslavija iš tikrųjų buvo skiriasi nuo kitų ir buvo atskiras atvejas, bet kalbant apie ryškias išraiškas, tai tarkime buvo galimybė laisvai keliauti iš šalies ribų. Its relative intellectual laxity or freedom was comparable to Polish, and for example, when Leszek Kołakowski compared it, he noticed that maybe it's even more free in Poland.
Bet kalbant apie intelektualinę laisvę, tai jau būtų galima, tarkim, jeigu lyginti su tuo metu Lenkija, tai Lešekas Kolokovskis teisingai pastebėjo, kad jisai tuo metu Lenkija galbūt irgi jautėsi laisvesnį intelektualinė prasme. Its economic system was not so different from Hungary after the revolution of 56, Kadarist Hungary. Kalbant apie ekonomikos sistemą, jinai vėlgi nebuvo ant tiek daug skirtinga nuo Vengrijos modelio po 56 metų revoliucijos režimo, kurį sukūrė Imre Kadar. Its willingness to engage in nationalist symbolism to legitimize the communist regime is also something we can find in Bulgaria, in Romania, as far as I know, even in Lithuania. Paskui tendencija pagrysti komunizmo režimo tam tikrom tautiniam nuotaikom irgi galima rasti panašumų Bulgarijoje, Rumunijoje arba Tarybų Lietuvoje. So I think that we always have to be careful, and this is not only for communism, for all systems, to be really conscious about the particulars, about the details, but also that we can understand the details only through the perspective of comparative analysis with the whole that they are part of. Ir manau, kad mes, kalbant apie tokius dalykus, mes turime būti labai atsargus. Viena vertus, iš tiesų lygindami mes turime pilnai suvokti skirtumus, bet kita vertus mes turime suprasti ir tam tikrą bendrumą, kalbant apie bet kokią tokią sistemą. Just as we cannot study a dialect without reference to which part of larger linguistic system it belongs. Panašiai kaip mes negalime studijuoti dialektų, nesuvokdami kokios bendros kalbos dalimi jie yra. Prašau. Can I continue on the same topic? Sure. I was just thinking and connecting the two presentations, and I was thinking about both presentations, and how would you explain why Yugo nostalgia is so strong? And I was thinking... Neatimk mano klausimų. Aš dirbu už tave darbą. Why Yugo nostalgia is so strong, and is it somehow related, and that's a tricky question, if you will, to the number of people who believed in the project? Jugilis Sorry, I klausimas didn't hear yra, the last part. Who believed in the project? Jugilis klausimas yra, kodėl yra tiek stiprios Jugos nostalgijos nuotaikos ir ar tai yra susiję su kuo susiję? Kiek žmonių tikėjo to projektu Jugoslavijos? So undoubtedly, daily life in Yugoslavia was much more pleasant and livable, especially for common people, than probably anywhere in the Soviet regime. Although I'm not sure this really applies to all parts of the Yugoslav community. I don't think that for Kosovo Albanians it was particularly more pleasant than, for example, for other But definitely similar for minorities. Albanians in Hodža. Yeah, but definitely, yeah. Pradėčiau nuo to, kad Jugoslavijos, kasdienis gyvenimas Jugoslavijoje iš tiesų buvo gerokai malonesnis, priimtimesnis vadinamam paprastam žmogui, nei bet kur kitur socializmo režimui, galbūt su tam tikrom išimtim ir galbūt ne visoje Jugoslavijoje vienodai, tarkime, kalbant apie Kosovo albanus, galbūt jų gyvenimo lygis buvo žemesnis, bet vėlgi aukštesnis nei Hodžos Albanijoje. And especially it's very important to keep into account what happened afterwards, how Yugoslavia dissolved. What we see now in Ukraine is already foreshadowed with what happened in Croatia or in Bosnia in the 1990s. And back then we saw this as something that it stands out of history, right? It's like, it's an exception, it's the Balkans, they're always special. But looking for 2025, we see that maybe they experience something that like in the mainstream of Europe we see right now, this sort of neo-national, virulent, aggressive, genocidal neo-nationalism that follows the communist experience. Bet žvelgiant anksčiau, tai mes galvojame, kad galbūt tai buvo už istorijos ribų, tai buvo atskiras atvejas, kalbant apie laikinuosius Balkanus ir panašiai. Bet žvelgiant iš dabartinės perspektyvos 2025 metų, mes suprantame, kad vis dėlto ypatingai žvelgiant į tragiškus įvykius Ukrainoje, kad vis dėlto galima rasti tam tikrų paralelių, tam tikrų bendrų taškų, kaip būtent tų laukinių nacionalizmų išraiškos gali įtakoti tos procesus.
I always think that Milosevic, together with Berlusconi, they looked as aberrations in the 90s, but they're one of the precursors of the main trends that we see nowadays. Ir kalbant apie tokius personažus kaip Miloševičius ar Berlusconis, jeigu tuo metu jie atrodė kaip tam tikro laiko išraiškos, tai vis dėlto tai yra tam tikra simbolika jų veikime ir mes galime rasti ir panašumų su dabartim. And since many of these post-Yugoslav societies, many countries that succeeded Yugoslavia, the former republics, did not really recover from that complete implosion of civic life, especially Bosnia, but also Serbia. Ir kalbant apie buvusias Jugoslavijos šalis, tai dauguma tų šalių iš tikrųjų negrįžo prie to lygio, kurie turėjo Jugoslavijos metu, ypatingai kalbant apie tokias šalis kaip Bosnija, Serbija. Yes, and of course they look back and rightfully so see that what was before was better than what came after. Ir iš tiesų, jie žvelgiant į praeitį, jie mato, kad praeitį buvo geriau nei tą, ką jie turi dabar. But here maybe we should go back to Hegel and to Marx, that for Marx, according to Hegel, what happens after how the regime dissolves is the real truth of the system. Bet tuomet mes turime vėlgi grįžti prie Hegelio ir Marso ir suprasti, kad kaip režimas... Could you repeat once again? How the regime dissolves, how it changes into something else, reveals, yes, how it reveals the hidden essence of what was before. Tai režimo žlugimo išraiška įtakoja jo būseną, kas buvo prieš tai. Parodo tą būseną. In this sense, if we are a little bit less essentialist, we can say that definitely Milosevic was one of the possible outcomes of Titoism. It was one of the truth of Titoism. In the same way as Putinism is one of the truth of Soviet Bolshevism. Ir žvelgiant iš tokių pažiūrų, mes suprantame, kad Miloševič buvo iš tiesų nieka kita kaip viena iš išraiškų Tito režimo, kurie atėjo po to. Ir taip pat putinizmas tai irgi yra Sovietų Sąjungos išraiška, kurią matome dabar. But now to go back to the let's say solid ground, I think the answer to your question is simple. People always have nostalgia for their youth, and believe me, future Russian generations, there will be a moment in which they will have nostalgia for Putinism as it is now. Bet paprastai atsakant į tą klausimą, žmonės visada jaučia nostalgiją savo jaunystės laikams ir patikėk manim, kad ateis rusų jaunoji karta, kuri jaus nostalgiją putinizmui. Nori kažką pasakyti? Danutė, prašau. Pirmiausia, labai ačiū už įdomų pranešimą. First of all, thank you for a very interesting Ir performance. už tobulą pataikymą į temą. And the perfect match to the topic. Kas dirba akademijai, tai visada tokios dalykus labai pastebi. For academic society, it's always visible such things. Taip pat ačiū už slovėnų kalbą. Man taip gražu buvo klausytis. Kaip gerai, kad forume yra ta maniera stengtis kalbą, gimtąją kalbą parodyti. Kaip gražu klausytis. And thank you for Slovenian language. I really believe that it's very nice that we have this tradition in forum, and it's very nice to hear the language, the native language. Ir už pabaigą, iš šitą artistišką perskaitimą tos citatos irgi labai ačiū. Particularly for the ending and this artistic poenta. Bet dabar aš ieškau įmantraus būdo paklausti, kaip ten Slovenijoje jūs gyvenate. Nes Nikodemas taip gražiai pristatė ir tai yra tiesa. Mes labai džiaugiamės, kad galim būtent iš Slovenijos balsą išgirsti, iš Slovakijos. I'm trying to find a sophisticated way to ask you how, in fact, you are doing in Slovenia, because Nikodem was presenting Slovenia, and we are really curious about this, also about Slovakia. That's why we are happy about these two topics. Tai aš sugalvojau paklausti taip. Jūs paminėjote Zondervik, kaip Jugoslavijos ypatumą. Tai mūsų sąmonėje Slovenija yra Zondervik Jugoslavijos
And in our perception, Slovenia is on Yes, the yes, record in yes, the yes, perception absolutely, of yes. Yugoslavia. Yes, Tai very va, dabar yra proga jūsų paklausyti, tai kaip ten su Slovenija, nu, tokiais aspektais, kokiais jums atrodo svarbu So this is the pasakyti. opportunity to ask you how it is in Slovenia using the aspects which are close to you to Yes. describe. Thank you very much, not just for the praise, but for the question. Ačiū už tą klausimą ir ne tik. This is also exactly what I wrote in that introduction that I mentioned. Ir tai yra būtent tai, ką aš parašiau toje įžangoje knygoje, kurią aš minėjau. Because the fact that the Slovenian experience after collapse of Yugoslavia was different Faktas, kad Slovenijos patirtis po Jugoslavijos žlugimo buvo skiriasi nuo kitų than, Jugoslavijos I šalių. would say, all other Yugoslav countries. Praktiškai nuo visos buvusios Jugoslavijos šalių. Reinforced this idea that Yugoslavia itself was different. So the different path after 1990 was then served as an argument. So we had a different socialism, and therefore we had a different transition, which comes together with the discourse. We had a better socialism, and therefore we also have a better transition. Ir pagrindinė mintis buvo tokia, kad mes turėjome geresnį socializmą Jugoslavijos laikais, o paskui to pagrindo mes turėjome geresnę tranzicijos periodą po jo žlugimo. What I can tell you is that this is a very strong rhetoric, narrative in Slovenia, but it's also a very polemical one. We are still discussing about this. Ir viena vertus tai yra labai stiprus naratyvas, labai stipri retorika Slovenija, bet kita vertus tai yra ir labai didelė polemika dėl to pačioje Slovenijoje. And it's interesting that we hear many people in Slovenia say, "Oh, we are different. We were always different from all other socialist countries, even within Yugoslavia." But then, if you look at our problems, we still are dealing with issues of communism, anti-communism, in a way that it's, Nicodem will confirm as an observer, very, very strong. Maybe even, I would say, stronger than in some other countries. Stronger for sure than in Hungary about this discussion. Stronger, I would say, than in the Czech Republic. Viena vertus iš tiesų mes kalbame apie tai, kad mūsų patirtis buvo skirtinga, suprantat, geresnė nei visų kitų, bet kita vertus mes susidurėme su pakankamai panašiomis problemomis, kaip ir kiti, turėjo panašią komunizmo patirtį, ypatingai kalbant apie mūsų santykį su praeitimi, ypatingai kalbant apie diskursą, apie nacionalizmą, būtent į socializmą, ir iš tiesų tas diskursas yra labai aštrus, galbūt aštresnis nei kitose šalyse, kaip Vengrijoje ar Čekijoje ar kitur. It is true our economic transition was more soft. It has maintained a lot of features of the welfare state. In some aspects, the welfare state was even strengthened. That is let's say, something different as it happened in Poland or in Hungary. Ir iš tiesų mūsų ekonominių permainų kelias buvo gerokai lengvesnis nei kitur. Tam tikrą prasme mūsų gerovės valstybė netgi sustiprėjo, ypatingai lyginant su kitomis šalimis kaip Lenkija arba Vengrija, ir ta prasme tas kelias buvo kitoks. But if you look at our cultural discussions, if you look at our polemics, if you look at our increasing polarization, if you look at our politics, it's perfectly understandable, and it's only understandable if you compare it to the Hungarian one, the Polish one, although things are maybe, as Nicodem will confirm, a little bit milder. But maybe this is because we are, as Mark said, behind, that Poland is our future. Bet kalbant apie tokius dalykus kaip kultūrinis diskursas, politikos scena, visuomenės polarizacija, iš tiesų visa tai yra ir tai įmanoma suprasti tik tai žvelgiant į kitas šalis tokias kaip Vengrija, Lenkija ir panašiai, bet be jų patirties tai suprasti būtų sudėtinga. I think that when Nicodem visits us from Poland, he finds many of the same discussions in Slovenian society that we have in Poland. Ir Lukas sako, kad aš kai būnu Slovenijoje, tai turbūt aš atrandu labai daug panašumų tarp viešojo diskurso Lenkijoje ir Slovenijoje. Ir iš dalies galbūt sutikčiau su to. Thank you. It was really pleasant hearing for me, as in whole and as in parts. There is famous Tocquevillian dictum that democracy is a non-stop experiment. So I believe that European democracy, Western democracy, is in need of this timos, and of course, as part of that timos, there is hubris, and it
sometimes I'm believing what modern liberal democracy is lacking, it's a narrative, what we are seeking for. Nežinau, gal aš tada ir išversiu viską pabaigęs. Jo. So in that narrative, we should speak about our telos, but we are lacking European telos currently. If we are speaking about dystopias, we are speaking about American kind of dystopias. There is no such a fully related thing as European dystopia. We yesterday talked about that in bus with Marius. So as a part of that, we are having missing parts of what's conservatism, liberalism, and social democracy in current times. So what's your expectation for this European project as liberal democracy, which is having institutions, but those are lacking of the spirit of liberal democracy and the vision of our main goal as Europeans or as a nations of part of that. Gerai, dabar bandysiu lietuvių kalbą išversti, kad iš esmės demokratija yra eksperimentas, kuris yra nesibaigiantis. Aleksis de Tocqueville taip yra kalbėjęs. Ir liberalioje demokratijoje mes dažnai ir turime ir Huberį, ir Tymos, kurie yra kartu susiję. Ir mes svarstydami apie demokratiją privalom turėti naratyvą, kuriame nubrėžiame kažkokias gaires, link ko einame. Ir tai link ko einame dabar yra tarsi užsiblausę. Aš nematau, pavyzdžiui, kad mes kalbėtume apie, tarkime, kažkokias tai distopijas, suvokdami, kad jos yra europietiškos. Mes dažniausiai vadovaujamės vis tiek amerikietiškų distopijos variantų. Ir mes neturime tokio bendro ateities vaizdo ir dėl to negalime kalbėti apie tai, kas yra liberali demokratija ir ko jis siekia. Ir kaip to išdava yra ir tai, kad pagrindinės centristinės perspektyvos dabar turi tam tikrą apibūdinimo stygių, dėl ko yra ir apie ką yra konservatizmas, apie ką yra liberalizmas, apie ką yra socialdemokratija. Ir tai aišku ir su radikaliu mąstymu yra susiję. Tai aš paklausiau, kaip kalbėtojas mato apskritai, kuo galima tai užpildyti ir kokia jo vizija yra kaip alternatyvas. So I agree with everything that you said, with one exception. I don't think that we don't have European dystopia. I think that Aš sutinku su visko, kas buvo pasakyta, su viena išimtim, kad aš nemanau, kad mes turime Europos distopiją. If you look at Putin's Russia and the regimes that try to follow, mimic, and resemble, or the regimes that precede it in a way, and we can see them as some sort of forerunners, like Milošević's regime in Serbia, this is already the European dystopia, right? Jeigu pažvelgsime į Putino režimą ir būdą, kaip jis veikia, jeigu pažvelgsime į tos, kurie buvo prieš jį ir veikia panašiai kaip ir minėta Miloševičio, tai mes būtent ir matysime, kaip ta distopija atrodė ir atrodo. And maybe this is what I was thinking, especially, let's say, some 9-10 years ago with Trump's election and so on. Apie 10 metų atgal, kai pirmą kartą buvo išrinktas Trumpas. When we saw very clearly that some features that we were familiar from Eastern European transitional societies kind of migrated to the United States, and we saw in Trump, I see in Trump as he's a classical Eastern European Ir aš dictator. tada pirmą kartą pamačiau, kad tam tikrai patternai, kurie mes suvokėme kaip tipiškus rytų Europai, tarsi nukeliavo tenai, ir man tas Trumpas yra tipinis rytų europietis iš esmės. It is a feature of historical development. It's not a law, but it's a feature of historical development that you have like an integrated system. Let's say you have absolute monarchy, or you have feudalism, or you have liberal democracy. And yes, sometimes the cracks appear in the center, but very, very often it's like it's on the outskirt of these systems that you find the first cracks, and then they, like in a marble table, you take a crack and then the cracks travel towards the center. And I think that's what we have seen in the last decades, that some features of the current crisis of liberal democracies, because I think there is a crisis and a serious crisis, were first noticed at the outskirts, where the system was weaker, and then they traveled to the center. Ir labai dažnai tas centras iš tiesų jis nėra tokia aiškus, tarkime, kaip yra bet kokia sistema, ar tai yra liberali demokratija, ar monarchija, ar panašiai, bet yra daug skirtingų skilimų, kurie nurodo kryptį į vieną pusę ar kitą, tarkim, kai yra marmurinis stalas, kuris suskyla ir mes matome tos skilimus į skirtingas pusės. Tai turbūt būtent tai, kas ir vyksta dabartiniai kriziai. And I think we are faced with
with a possible dystopia. What I don't believe is that what I'm pretty certain is that these dystopic regimes, which are in some sense distortions and caricatures of liberal democracy, a degeneration also, because they very often were liberal democracies before and they have degenerated, they do not really present a stable and viable alternative to liberal democracy. Ir iš tiesų yra galimybė, kad mes dabar susidurėm su liberalios demokratijos krize arba žlugimu, bet kita vertus pažvelgus į tas alternatyvius režimus, tai jie yra karikatūriški ir jie nepateikė realios alternatyvos jokios. And so it would be better and I think more useful and also more truthful that we don't just externalize and say, Russia, it's like whatever, a Mongolic formation, it has nothing to do with us. But that we see in contemporary Russia already kind of a distorted image of what we can become if we don't engage every day in political activity and in intellectual activity to prevent the degeneration of our own liberal democratic Ir societies. geriau būtų, kad vietoj to, kad mes kalbėtume apie šiuolaikinę Rusiją kaip apie distopinį režimą, kuris nieko bendro su mumis neturi, kad jie yra ten mongolai ir panašiai, kad vietoj to mes matytume tame tai, kas gali nuvykti su mumis. Jeigu mes kiekvieną dieną nedarysime tam tikrų žingsnių ir nekovosime už savo demokratiją pas save. And more concretely and more specifically, Ir dar tiksliau ir detaliau, I think one of the main aims of Putin's regime is to destroy the European project as it is embodied in the European Union. mano nuomonė, vienas pagrindinių tikslų Putino yra tiesiog sunaikinti Europos projektą kaip tokį. And in order to be able to counter this subversive project, which is now has an ally maybe in the United States, we don't know yet, we will have to go in serious also institutional reshaping of the European Union, following some of the advices that Mario Draghi has suggested in the past weeks and months and year. Because unfortunately the architecture of the European Union was not built for crisis. Ir tam, kad išlaikyti tą mūsų Europos projektą, ypatingai turint omeny, kad mes dabar nežinome, ar mes turime sąjungininką Europoje, Jungtinėse valstijose ar ne, mes turėtume rimtai susimastyti apie restruktūrizavimą Europos Sąjungoje. Galbūt verta būtų pasiklausyti Mario Draghi įžvalgų tą temą, kadangi iš tiesų mes turime rimtų bėdų su tą konstrukciją. However, the good news is that if we look at the history of the European Union, it was never that people just sat down at a nice conference, and sometimes, but mostly it did not transform itself like this. It nevertheless, although it was not built for a particular crisis, it always reconstructed itself as a response to crisis. Bet gera žinia yra tame, kad jeigu mes pažvelgsim Europos Sąjungą istoriją, tai jinai niekada nebuvo užbaigtas idealus kūrinys, kuris įvyko dėl vienos bendros diskusijos prie stalo, bet visada reagavo į tam tikras krizes ir transformavosi. So although, as you can guess from my paper, I still kind of think that there is much value in Fukuyama's point there is much more value in Fukuyama's point about the end of history as we usually give it. However, I do at the same time, and I don't think it's a contradiction, I think that we are in a very open moment in which many different outcomes are possible. And so it's very important that we are aware of this and that we are constantly politically engaged. Ir asmeniškai ir jūs pajutot turbūt tai, kad aš jaučiu didelę vertę tame, ką parašė ir pasakė Fukuyama. Ir aš nematau tame prieštaravimo su dabartimi. Mes esame būtent tą akimirką, kai mes turime kelias opcijas, visos jos yra atviras ir mes turime į tai reaguoti ir angažuotis į tai. So, and I think that the future of liberal democracy in Europe, I will not speak of other countries, but in Europe really goes hand in hand together with the survival and strengthening of the European project as embodied in the European Union. Ir aš nuoširdžiai tikiu, kad Europos ateitis yra ir liberaliosios demokratijos ateitis yra susijusios ir tai reiškia, kad mes turime stiprinti visų pirma Europos projektą.
And the fact that there is still, and I don't think there will be a regime that will be able to replace liberal democracy as a universal model and achieve its sort of stability. This means that we are now, and I do believe this, that we are now in a moment which some French leftists in the 60s they said ou socialisme ou barbarie, no? And we can say the same as now, ou libéralisme, or maybe say, or liberal democracy or barbarism. But barbarism is a very tangible alternative nowadays. Ir aš manau, kad asmeniškai tikiu, kad esame būtent tuo momentu, kai 70-metį Prancūzijos kairieji sakydavo socializmas arba barbariškumas, tai dabar būtent esame tokioje akimirkoje, kai galime sakyti liberalioji demokratija arba barbariškumas. An alternative and a reality in many ways. Alternatyva yra realybė iš tiesų tam. Mes turime būti realistai. So these are the stakes, I think. Tai čia būtų tokia įžvalga. Turime dar paskutinį klausimą turbūt. So, thank you very much. And answering previous question, you mentioned that any authoritarian regime is not describing itself as a common alternative for a liberal democracy, and even no striving for external spreading as a serious political, ideological alternative. And the question is very simple. Will you see such an attention of synchronizing of authoritarian regimes in the future, having in mind their solidarity on international level, as well as interconnection between regimes and supporting of each other? Yes, very good Tai point. labai greitai išversiu lietuviškai, tai atsakydamas į praėjusį klausimą pranešėjas paminėjo, kad nei vienas iš autoritarinių režimų neprezentuoja savęs kaip universalaus atsako į liberalią demokratiją, kaip universali alternatyva ir nesiekia kažkokios rimtos išorinės įtakos toje ideologinėje kovoje, neapibrėžia savęs kaip politinė alternatyva. Tai mano klausimas yra, o turint omeny stiprėjančias autokratijas pasaulyje, ar mes matysime ateityje tam tikrą ideologinę sinchronizaciją tarp jų ir tos politinės alternatyvos kažkokį konstravimą, turint omeny jų solidarumą, viens kito palaikymą tarptautinėje erdvėje ir taip toliau? Thank you for this question. It's a very, very good point. This is one of those issues that I could have elaborated much more and written a whole other paper on this. This was just a summary of what I think about the issue. Yes, I think there was an inherent criticism in your comment, and I think that you could have even put it more explicitly, and I would say that you're right. There is coordination, there is clear emulation. Something appears in Russia, and then we find it in Hungary, Jaučiu tam tikrą kriticizmą tame klausime ir jeigu trumpai, tai taip iš dalies sutikčiau, sakyčiau taip, ypatingai kalbant apie Rusiją ir mes matome tam tikrų panašumų su Rusijos režimu ir tai, kas vyksta Vengrijoje. This is a very important thing that we see that these regimes are, and not just regimes, but also movements, they are copying each other, they're following each other. Iš tiesų, tai režimai kopijuoja viens nuo kito, jie seka viens kito. We have sometimes extremely quick adaptations of successful practices from one illiberal regime to another. Ir kartais mes iš tiesų matome labai greitų tokių skolinių vieno autoritarinių režimo kitam. About coordination, I think it's a more difficult point because Sudėtingiau kalbėti apie koordinavimą, sakyčiau. For example, now it seems that they are trying, like the summit in China, that they are trying to form a common anti-Western, anti-American, or whatever they want to form it alliance. But I think it's like their own internal nature makes this very difficult. As it was with fascist regime in the 1930s. Of course, they emulated, it's clear, they admired each other, they tried to support each other, for example, in the Spanish Civil War. But there is something in the nature of fascism that kind of makes this collaboration very difficult, to that point that when Nazis occupied certain countries, they usually, as we see in France, for example, in Romania, Romania was not occupied, but however, they preferred allies who were not really fascist, no?
Ir iš tiesų mes matome tam tikras tendencijas, kad yra bandymų sukurti tokią antivakariečių arba anti-Amerikos koaliciją, bet vidiniai prieštaravimai tarp jų vis dėlto neleidžia tam iki galo įvykti. Panašiai mes matėme 4 dešimtmetį, kai fašizmo režimai skirtingose šalyse irgi, aišku, jie labai žavėjosi viens kitų, jie labai norėjo glaudžiau bendradarbiauti, bet irgi turėjo rimtų vidinių prieštaravimų, kurie neleido tą daryti skirtingose šalyse. And in the same sense, I would say that I cannot read Putin's mind, but I suspect that he was much more happy when Germany was led by Schröder, and he would prefer somebody like Schröder rather than have to invest in this AfD, and God only knows what would Aišku, aš happen. negaliu skaityti Putino minčių, bet įtarčiau, kad jisai būtų gerokai laimingesnis į Vokietiją dabar valdytų kas nors panašesnis į Schröderį, nei, tarkim, dabartinė AfD. What I meant with my passage is that we lack this sort of kind of conscious framing of the idea that we are the alternative, that we are building a new order, that this is a universal alternative to liberal hegemony, in the way that we saw even with fascist regimes or the way we saw with communist movements of the 20th century. Ir ko aš asmeniškai pasigendu, tai būtent kažkokios tokios bendros platformos, kuri aiškiai apibūdintų, kad mes kūrėme kažkokią bendrą ideologiškai antisistemą, kas buvo vis dėlto stipresnė, kalbant apie fašizmus arba komunizmus Europoje prieš tai. When Khrushchev said this famous phrase in meeting with at actually the Polish embassy in Moscow, that communism will bury liberal democracy. That was not just a rhetorical excess, this was also a belief and an embodied practice at that point of the Soviet Union, that they really thought that their model would come next as the universal model of whole humankind. And this I think, belief we are lacking, I think, in most of these regimes. Yra žinoma garsi Chruščiovo frazė, kur jisai susitikimų su Lenkijos ambasadoje Maskvoje pasakė, kad jisai giliai tiki, kad jų režimas viešpataus visame pasaulyje. Tai būtent palaidus visą pasaulį, taip. Ir iš tiesų būtent to įsitikinimo dabar kaip ir trūksta. And for example, this patterns that we do see, for example, in Islamist regime, in the Islamic State, for example, this totalitarian idea. Here we are building a new society, and this will be the future society. Okay, for all Islamic countries, and those which were conquered, That pathos, that I really believe that here something real, new society is being built. This I don't see. I don't see in most of the liberal regimes. Kažkas panašaus, nebent mes galime pamatyti islamo pasaulį, kur radikalusis islamas apie tai bendrai kalba, kad mes turime naują visuomenę. Tarkim, jinai būtų bendra visom islamo šalims, jeigu jiem tai pavyktų, bet būtent kažko panašaus aš asmeniškai nematau kitur, kas vienytų visus tos režimus. They are really just an antithesis, and if you look at them, they even it seems that they are in a way aware that they are antitheses. Yes, they do coordinate to subvert the liberal democratic countries. But for example, a system like Orban's, it's a parasitic system. It can only function within the parameters of the European Union. It would completely collapse without the European Union. It would completely collapse. It would become the universal norm within the European Union. And in a way, I do think that Orban is an intelligent person, is kind of aware of this. Tarkime, paimkime kaip pavyzdį, trumpai verčiant Orbano režimą, tai yra tipiškas parazitinis režimas, kuris negali funkcionuoti be Europos Sąjungos, jis parazituoja ant to ir jisai globalistiniams sąlygomis iš karto žlugtų be Europos paramos. Ačiū Jums, kad klausėte. Thank you. Para Tebing. Sí, suena mucho malo.